Nā koia te atamira kapahaka e tū mai ai ko ngā kaumātua no te motu whānui i whakahaere hia te hui ātau o tai kura i te whanganui ātara i ngā rangi whakatānei. Hei tā Irena Smith, koia tēnei ko te hui e kitea no wai a ngā pūkenga whakahirahira o ngā kaumātua ki te haka. O tira e rāngona no wai ngā waiata o te ao tawhito. E kurikuri nei ngā tinana, e mene mai ngā kanohi. Koi nei te hunga pakeke Māori e kaha nei ki te pupuri i a tātou tikanga, waiata tuku iho hoki. To see us kaumātua stand there instead of sitting home, we're up and jumping around. I think we're very jumpy, don't you reckon? He ropu e nei kua tai mai i ngā tōpito e whā o te motu ki te whakangahau me te puta atu i o rātou kāinga maha ki te tū mo o rātou iwi, hapu whānau. Kia hoki mai ai ngā waiata tawhito kia maumahara ai koe te hio mātau ngā pakeke. Being a kaumātua, we can do anything we like. Kei te rongo hoki i ngā kaumātua nei i ngā hua o te mahi haka, nā kona ka whakakotahi mai i a tau. Yeah, with the dementia and all that sickness oldies get. Yes, we do forget some of the words, and our tutor Marama, my daughter, I don't know how she puts up with us, but it keeps us thinking. Mā te aha hoki i ngā waiata rongonui Māori. Hei whakanui i te tauhou Māori. E he rawe tēnei rā, katoa mō ngā kaumātua katoa. Ai, tino pai. Ia ha hoki he kaupapa i tuatu, hei whakanui anō i a tātou kuia kaumātua, ngā tai tuarā o ngā iwi, huri noa. Irena Smith, Te Karere.